helbredelse. Nüüd me läheme edasi pisut tervendamistega. Vi går kraftigt ind i helbredelse her nu her. Meil on tugev tervendamine ootamas siin. Der er en, der har problem med venstre nyre her i kväll. Ja kellelgi on probleem vasaku neeruga. Kom du frem, og så Gud skal røre ved dig. Halleluja, Jeesus. Hvem er det, der har problem med hjertet? Kellel on südamega probleemi? Kom frem i Jesu navn. Tule ette Jeesuse Du nimel. skal helbrede dit hjerte her i kväll. Jumal tahab sinu südant tervendada täna. Halleluja. Bare kom frem. Tule ette. Gud skal røre ved dit hjerte i Jumal kväll. tahab puudutada täna õhtul sinu südant. Halleluja. Halleluja. Der er nogen, der har problem med fødderne, under fødderne. Ja kellelgi on probleem just jalad alla all. Gud skal røre ved dine fødder i kväll. Jumal tahab su jalgu täna puudutada. Halleluja. Au Der er Jumalale. nogen, der har problem med hofterne her i kväll. Ja siin on keegi, kellel on probleem Og særligt puusadega. venstre hofte. Eriti just vasaku Det trækker puusaga. op her i ballen på dig. Ja see läheb nagu siit selle kannika alla välja. Gud skal helbrede dig i kväll. Jumal tahab tervendada sind. Kom frem i Jesu navn. Tule ette Jeesus. Halleluja. Halleluja. Oh, glory. Au Jumalale. Halleluja. 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 Gør et mirakel for. Tee üks ime, Isa. Jeesuse nimel. Tar vi autoritet over Võtame ledegiden. meelevara selle. Over alle smerter. Halleluja. Halleluja. Jesu navn. Jeesuse nimel. Jesu navn. Jeesuse nimel. Halleluja. Halleluja. Mirakel. Ime. Mirakel. Ime. Jesus. Jeesus. Jesus. Jeesus. Jesus. Jesus. Jeesus. Jesus. Jeesus. Jesus. Jeesus. Halleluja. Halleluja. Jesus. Halleluja. 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 Der er så rygproblemer. Spring frem. Kellel on seljaprobleemid, hüppaks siia ette. Kom her. Stil Tulge siia, Britta. Jesu navn. Jeesuse nimel. Hver ryg. Iga selg. Læg din hånd på ryggen nu her. Pange oma käed selja peale. Bær teamet komme frem. Ja siis meeskond, tulge palun teiega siia ette. Læg hænderne på ryggen. Pange nendele käed selja peale. Kom og ved. Tulge ja Jeg palvetage. tager helbredelse i hver ryg. Ma kõnelen tervenemist igasse Al selga. smerte, al plage skal gå i Kõik ryggen. valu ja haigus lahkub I selga. Jesu navn. Jeesuse nimel. I Jesu navn. Jeesuse nimel. Tager vi autoritet. Võtame meelevalla. Prøv at bukke dig ned. Proovi ennast Prøv at gøre noget, du ikke har painutada. gjort for længe. Proovi kummardada. Proovi teha seda, mida sa ei ole kaua aega teha Op saanud. igen. Üles ja alla. Op igen. Üles ja alla. Længere frem. Længere Lihtsalt frem. sügavamale. Længere frem. Sügavamale. Længere frem. Jeesus. Halleluja. Hvordan er det nu? Kuidas on olukord? Hvordan er det? Kuidas on olukord? Er smerten gået? Kas valu on läinud? Kom her. Jesus. Jeesus. I Jesu navn. Jeesuse nimel. Du får al smerte Ma på. käsen iga haigus ja tõbi lahku. I Jesu Nazarens. Jeesuse natsaretlase nimel. Tak Jesus. Tänu sulle, Jeesus. Jesus. Tänu sulle, Jeesus. Healing power. Tervendab vägi. Jesu Nazarens. Jeesuse natsaretlase nimel. Buk dig ned. Kummardu. Op igen. Painuta. Üles alla, üles alla. Op igen. Üles alla. Hvordan er det? Kuidas on olukord? Isa, ma tänan sind. Tervendab vägi. Healing power. Tervendab vägi. Pane silmad kinni. Tak al smerte sygdom på. Et täname, et kõik haigused tõbi lahku. Jesu Nazarens. Jeesuse natsaretlase nimel. Hvordan er det? Kuidas nüüd on?
valutab ta ju väga palju väldumist ja valustamisi kohta. Det är smärtefullt. Isa, me täname sind. Sest sellel tunnil Jesu navn. Jeesuse nimel Al smerte, sygdom. kõik haigus ja tõbi lahku. Jesus. Jeesuse natsaretlase nimel. Halleluja. Kom. Du bliver vældig varm i ryggen nu. Et sul läheb väga soojaks selg. Ja. Healing power er inde i dig. Tervendav vägi on sinus. Now. Nüüd. Der er ikke mere at komme efter. Gud gør værket for dig. Jumal teeb töö. Smerten forsvinder nu. See valu lahkub. Du mærker det nu. Sa märkad, et kuidas valuga on. Begynder at forsvinde. Ta peab Jeg kender en Guds kraft gå ud af mine Ma hænder. näen, et tunnen, kuidas Jumala vägi läheb välja kätest. Amen. Hvor mange vil være blevet fuld af den hellige ånd i kveld? Kui palju teist tahate saada täna täis püha vaimu? Amen. Amen. Det er på eget ansvar. See on teie vastutus. Fyld ham! Täida teda. Åh, gloria! Au Jumalale. Fyld dem foran herfra. Lihtsalt täida need kõik, kes siin Fyld on. dem foran her. Täida oma auga. Täida oma auga. Fyld dem! Täida teda. Täida. Holy Spirit! Täida. Holy Spirit! Püha vaim, püha vaim, püha vaim. Püha vaim, püha vaim, püha vaim, püha vaim. Halleluja! Kom bare med fyld på. Bare bed. Lihtsalt palvetage. Kom her. Tule siia poole. Holy Spirit! Püha vaim. Täida. Fyld på. Halleluja! Fyld på. Täida. Fyld på. Täida. Så her. Bare luk øjnene. Bare drik. Pane silmad kinni lihtsalt ja joo. Drik. Joo lihtsalt. Bare drik. Joo lihtsalt. Bare drik. Nej. Sinä joo siin. Det her, det er lægedom. See on tervendamine, see on hinge Det er tervendamine. indre lægedom. See on sisemine tervendamine. Guds folk trænger til at få en glæde ind i sig. Jumala rahvas vajab, et ta saaks sisemiselt tervendatud. Это внутреннее исцеление. Божий народ требует внутреннего исцеления.